parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kababang bat kabasnyam pun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kat bagi sngi jongga jingthap vote bandiet yakinong mikmat pajba ban pha sha district council no lor ka jinglumlang yaki pajba nong kersan ki kertong yakun election kila pandap ru ya ka jing thap kerteng shaki returning officer ka bala longkat kum ka jing panbet jongki bor panya district hagi district prepare bat hagi civil subdivision prepare na pedengki kertong yakun election ki bala pen kre bha yala dia ban yakun election uba Fantin Joseph Lakadong ula long kertong baningkong na pedengki nong lit thap kerteng bat kene ka jing lit thap kerteng jong ba Fantin Joseph Lakadong kadai ha Interminal States Bus Transport kabadan ha Mauyong ha East Khas Hill District uba Fantin Joseph Lakadong udai MDC ka Laim Kra constituency ubala job na ka seng Congress Henry Khamadian la lit ban penyeso sya ka seng NPP yo ba Fantin Joseph Lakadong lawan ban senran da kelok jong ka Dr. Mazel Amprin Lingdo ringkat ki bahayang bahasam ki nong kersan ki balawan ban senran yu habakren skilat patai kubor nakal yang ba Fantin Joseph Lakadong ulong bodan ya ka jingkermen ka baskem ban job yang saisien kum MDC da ka bau shania ha ki pajba kum bau shania LD bat ki pajba rukin ai biang ya ka jingkersan ban penjob biang yu hadisi office jongga East Khas Hill District menta ka sngi ka apnyotrik kolang kwat arajar pesan kabde ka sngi sedang thap kerteng ki kertong yakun election armut ki kertong Clemseng kilawan thap kerteng ki bekentop yo Dr. Osapi Jerwa na Soringkham constituency baru ba Daniel Walang na Mausen Ram constituency suba kakamlam ngalale adim bikilap penjob yang amen ajakat kendai ngasu ngatan syong ngala trei sibun ki kam nam ta constituency ta wi berjaya penriu terkadang sulong syania ala dia bang syania ru hakinong kersan ki jungi tiba la penjob men hakani bat mentaru kinya penjob yang ngasai sim sansnan bila dan mo ki pag tagimat bertemu bagi nolak semua kita nanti kita tagimat bila ada pendapat masih sansnan kijing pendap habai pen bakaan le labun pi saya don hang tei lai ki bills ki ba laklaan ki labun mai kalan habis ki maka habis ka drainage habis ba kino ki bun ba ki bel ki bangilaya trailang ba state government trailang bat lat ke jela jungi te habis ba ban sawan pat di sisang ong ada job swa sabatai dan dai ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba nakwa ba kentin kasih jungi bahkan long compulsory no aka primary education kata tadi ka wisha kamat bat ngin saya budin biang dalak job marki bun ba ki kam district council pangi habis sementara saya dari sini ningkong apa ki khot file nomination nam ta ka district council election tinggi naka ngakong ni ketong naka Semril Sorkam tensi independent candidate lawan file nomination ta kasngi bat la hendak kita kam file nomination jongi pangangai skamba nang ne sakmat nginyo pansang siki konsumsi sa kisnong moper ang ni pensmo ikimat rekam jongi gawe ka mga wa mapencay sa patba ba liop ya rati ni kata jingile independent jonga dengan ong iki patba na kapor ba hadus council hi mangnyale parti kemudian jimut nomor ba kamdan katakaan kan jamseng kapha mangnyale kumti independent candidate nang mangin longkut ngeduk por layele aduk ngapoi hangtai ro inde independent kinumlong kuwi la rakile makana na uniform ru kita poyang tai la phong uniform na kawe kalau set kala mani pai ba na phong uniform na kawe parti binarung antai kirung kuwi parti ko or set kala pai ba te kalau tai we nong rem ong bala dang gele independent mo makande independent na poyang tai ru kat ka ba ibyang ka ba pai ba ki man lang nyale satang ni kapsa ni kata ta kalau kuwi nong rem nyale independent pat kuwi nong rem ya ba kong indus council hi bagi long ban ya da ke do se ke ta baro ki kran ringi lagi konsumsi jongi ka hap ke new selong ro kibun kisnong jongi setai ke penduk cenge ba kamtan ke berde ke di building by dos ki ba ka dis council ko stang warna ke tam ke kisnong ki ba hap seperti bai ba jongi ka ba nang kini pisngi on sang sniki snong ki ba hap ta ki new selong ba
iba na Kajus Council kila wala dengan kajing sngo dengan lomba kanya ka building bylaws ng Kajus Council imo kadai tangka ba kisukopi baik naka building bylaws ng muda siyempre hapo nong makinong marona ka building bylaws hap himan draft na kaway pat kanja ka bylaws may banong na kanya kadyo ka bakit no ka mapunda pinwara apod sa council kamtam to rural areas kay kam idan kami hap yung building tanyo building sunong ki tap silang sudah Kevin ong dagato kadyo building bylaws sunora sunong kami hap kata kalong kaway mga mangitong ka masyarakat kumain ada niya po yang tay mangin ay cingmot ya Kajus Council ya isi bagi dewan berkat temai apa pagi ada bagi building bylaws kamtam habay dewan ke rural areas buat kui kimat ni Pak Mandra Kajus Council dari katanya saya keren biang dari koi kakapon ni penduduk kat panangya di election kamtam ki media lagi pun dia lagi ni senang ya so yang kata itu duduk ki council ki baram ki isi baram ki lakwa kata dari hadu mentang empat ulang cukup melinci lah saya akan amendment yang successful bukan warak ka serta India makan belum mungkin kan room lo kan mungkin penuh lo kawai nak ki mat amendment pendon nak ka ada keksan mat kajing keksan ko warak kajing ko subuh nak kajing rekam ka isi matang tentang isi kan dalam sistem dan banyak yang dikebenakan kan kalau nak untuk buat seperti mereka dan isi sponsor makam dan Pidon kam projektor ban peni film ne pidon kam projektor nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai